ntitwamenya kubera ko ntabwo twamenya twe tumeze nk'abantu babiri mu gihirahiro. Ubwo ejo twari dushaka kuza dufashe ibintu dushaka kuza intambara ibiragize birabaye ibaye kubera ko kama ngo nabaye mu 23 twabonye turabishimira mu gihe tubishimiye mu gihe baduteye umugongo tugira ngo ntabwo baragwanira hanga muri Kongo ibintu bitumva birazambye. Mwese mureza kubana natwe kubera intambara imaze iminsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ikaba intambara ihuje umutwe mu 23 ndetse n'ingabo za Kongo, ariko by'umwihariko hakiyongeraho n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu yihuje n'ingabo za leta kugira ngo ihangane n'umutwe mu 23. Ubuzima bw'abatari bake bwabigendeyemo, abandi bava mu byabo. Bamwe bemeje kuza gushaka ubuhungiro mu Rwanda. Aba barimo abaturage, abayobozi, abakozi b'imiryango mpuzamahanga itandukanye ikorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu ndetse no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri rusange. Hakiyongeraho n'abasirikare bemeye kumanika intwaro bakamenika amaboko, mbese nk'ikimenyetso cy'uko batsinzwe. Sabo ngabo gusa, kubera ko n'abacancuro b'abanyaburayi barwanaga ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, no kuvuga ko bari barifatanyije n'ingabo za leta y'icyo gihugu mu guhangana na M23, nabo bayamanitse. Ubu nabo barambitse intwaro batangira gusaba ubuhungiro mu Rwanda, ndetse ubu ngo barimo no kwakirwa. Ikaze kuri mwe mwese, twitwa Umuyange TV show, naho nge nitwa Nshimiye Rwebert muri Sanga. Imipaka ihuza Goma, no kuvuga Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umujyi wa Gisenyi mu Rwanda mu karere ka Rubavu, ubu ngo birafunguye. Abantu bari bahize Goma babuze uko bataha, abandi babuze uko bahunga iyo mirwano, ubu ngo barimo baraza gake gake. Ni nyuma yo gukorera umujyi wa Goma ufashwe na M23. Abashoferi n'abacuruzi basaga 47 bari mu bambere basabye ubuhungiro. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ubu ngo bifunze imiryango. Ibi rero bikaba byaraturutse ku mvururu zikomeje kwiyongera muri uwo mujyi. Iyi ambasade rero ikaba yasabye abanyamerika bari by'umwihariko muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuguma mu bwihisho, ahantu bizeye umutekano wabo, ndetse no kuva mu gihugu mu gihe ingendo z'indege zaba zishoboka. I Kinshasa habaye imyigaragambyo ikomeye cyane yibasiye za ambasade, si Amerika gusa, y'u Rwanda n'izindi zitandukanye zagabweho imyigaragambyo n'abaturage bisa n'igitero ziratwikwa. Ibi rero nibyabaye mu gihe kitarambiranye gishize muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. I Kinshasa habaye imyigaragambyo ikomeye cyane yibasiye ambasade ndetse n'abakora imiryango mpuzamahanga itandukanye. Ni nyuma y'uko rero M23 ifashe Goma. Umuhuzabikorwa w'amashami y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda yitwa Ozonia Ogiello akaba yashimye u Rwanda kubwo gutanga inkunga mu buryo bwihuse mu gufasha abakozi b'imiryango itandukanye, by'umwihariko n'amashami atandukanye ya UN na mu miryango yabo bagahungishirizwa mu Rwanda. Ni nyuma ko rero inzira mu Rwanda rero nyine yari isigaye yabaganisha ku buhungiro. Nyuma y'intambara kandi hanganishije ihuriro ry'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23 by'umwihariko mu mujyi wa Goma, ni bimwe mu byateye iyi miryango mpuzamahanga itandukanye ikora muri Repubulika Demokarasi ya Kongo guhita bashaka ubuhungiro byihuse. Abatuye Rubavu mu karere ka Rubavu nyine birumvikana mu mujyi wa Gisenyi ni mu Rwanda, bakomeje kuryoherwa ndetse no kwidagadura mu masaha y'ijoro, nyuma yo kurera umutekano usa n'ugarutse. Urusaku rw'amasasu ruracyumvikana ariko si cyane. Ubu twavuga ko ibikorwa byabaye nk'ibyongeye gusubukura, ari ingendo zitakundaga mu minsi mike ishize, ubu ngubu zirakunda. Imodoka rusange ziragenda, n'imodoka z'abantu ku giti cyabo ziragerageza kugenda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga yitwa Marco Rubio. Baganira rero ku bijyanye no guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no gukemura burundu ikibazo cy'amakimbirane arangwa muri ako gace. Baganira rero ku byerekeranye no gushimangira umubano w'ibihugu byombi, no kuvuga u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashingiwe ku bwubahane ndetse no guha agaciro inyungu za buri gihugu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko rero yiteguye gukorana n'ubuyobozi bwa Trump Donald werutse rero gutorwa, ndetse akaba yaratangiye imirimo ye nka perezida w'icyo gihugu wa 47. Kwita ku iterambere n'umutekano by'abatuye u Rwanda nimwe mu ngingo nazo zaganiriwe n'abayobozi bombi. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nyuma yo kwitegereza ibyabaye byose, nyuma yo kureba uko umutekano uhagaze muri Kivu y'Amajyaruguru,
arabireba byose asanga hakwiye kongerwamo imbaraga. General Major Peter Chirimwami Nkuba ku itariki ya 24 Mutarama 2025 yaguye ku rugamba. Ibyo ngibyo bigera kuri perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bimutera gutuma ubungubu yazamuye mu ntera General de Brigade yitwa Somo Kakule Evariste ahabwa ipeti rya General Major, amuha inshingano zo kuyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru asimbuye General Major Peter Chirimwami waguye ku rugamba nyine ku itariki ya 24 Mutarama 2025. General Major Somo Kakule Evariste yabarizwaga mu ngabo zidasanzwe za FARDC ndetse kandi akaba yararwanye nayo 23 mu mirwano yaberaga mu bice bya Kanyabayonga ndetse n'ahandi hose hatandukanye hose yararwanye. Akaba yaragiye kuyobora Kivu y'Amajyaruguru ubu ngubu inagenzurwa nayo 23 ku kigero cya 60%. Nguko rero muri aya masaha ikiriho nuko abacancuro barimo kwakirwa mu Rwanda n'abacancuro bemeye kwishyikiriza M23 bakanambika intwaro hasi bakemeza kuyoboka ndetse bagasubira iwabo. Imiryango mpuzamahanga imwe n'imwe abakozi bayo bamaze gutaha, abandi hari abakiriyo bakeya gusa abemeye guhunga bagasubira kwivuko kuri gakondo. U Rwanda rwabaho ubuhungiro ndetse yewe rubahana bisi zo kubatwara basubira iwabo. Izi ni inkuru zikomeza tubize gukomeza kubagezaho buri kimwe cyose kiribuze kuba kigezweho, ariko kandi gukora subscribe bituma tugumana. Nitwa Nshimiye Lirwaibert, twitwa Umuyange TV show. Adios. Twamenye kuba ko ntago twamenye twe tumeze nk'abantu babiri mu gihirahiro. Ubwo ejo twari dushaka kuza dufasha ibintu dushaka kuza intambarira ibiragize birabaye ibaye kwa ko kama ngo nabaye mu 23 twabonye turabishimira. Mu gihe tubishimiye mu gihe baduteye umugongo tugira ngo ntabwo baragwanira hanga muri Kongo, ibintu bitumva birazambye. Nililetera Kasereka Chombe. Unafika kwa Rwanda. Unakufanya vita, tunashindwa vita. Ndio tunakosa kwa kukimbia, tunaona tukimbilie Rwanda. Goma region, Muvira Goma ku region. ndio yuko na gombana? Hapana. Njoo kwetu tulikuwa natumikia. Kugombana tuligombana ngambo ya Borone 13. Basi bakatushinda nguvu tukarudi Goma. Tunatoka kule adui anadushinda nguvu. Ulipitia wapi? Nilipitia Kinga kati Tembo jo niingie huku Rwanda. Vita ilishafika Goma yote ilishakuwa vita, hakuna kwenye hakuna vita. Hatujue kwenye ordre litoka, kila mtu alikuwa anaenda muzaki. Hakuna mwenye tena alikuwa na komandima, kila soda alikuwa anaenda kwenye anataka. Viongozi wenu walikuwa wapi? Viongozi wetu wakati vita ilikuwa nguvu wote wagapanda bwato wakaenda Bukavu. Situation vita ngari mugoma mama sasa ziko na lialia. Gomi ngari mubaya. M23 inakaba kila fasi zote za Goma.